pathin lung se nai chanova tuni ISTV cookie program talk show te ho aban banai hun sal na wa tuni jong episode atha be adinga nunga mel hoi ta ni ke olympic thei ngam ta jivin hitabong phat te hoi pio pathin choma sapen thangban mintin chole tuni ama sapenin ke ma en nunga mel hoi ta ni tu masang jama ke tia kip gen khang lai ke loi khom hicha miss nunga mel hoi hung ke than na chun ong pasang honin amani ke in ama sapenin congratulations kan pi in chole tuni in amani hi mi het thei ong hi hon ta in chole hitabong ke loi khom na len ta khana nunga mel hoi ta hidinga hlan do te ni hi amani in EPP adei hona elo hele EP hi hona ti ho mi ju sin ani khu in ga ki jaw ju te hi jong le a heno matam ta im dingu gin sa namin hiti hi ji chun ISTV in jong ki hambol ta in tu ni hen program hin ki gongin amani hi anaki holim pi hitin chu teng le amani chanchen in he dingo hi in e chun ki holim na hi aban ban an che ta te ama sa penin first runner up here Miss Vasi chole second runner up here Ngainu nang ni hi ISTV producer pa chatale ke ho teamin ke jo se thalengin ke mine on behalf in lemna kan nei honin ama sa penin ke holim na ban ban hun sal diu hi ta ji chun namin hon jong atha ben nei se pi win dang chule nang ma nang ni na chen hon ho aban ban in se pi win dang ama sa penin first runner up nu Miss Vasyama introduction part an pi hoite kema min hi ahele hat hoi wa kip gen wa si kip gen sa kahin kum somni la khat kahin ka pin namun se hi ala happy village hin tu pet pet na hi kampo pi a ka cheng we kanu la ka pamin se hi ahele ka pa zu thanglin se kip gen kanu zu hi ala thing nei chong kip gen hi ki pamin kina pi umta in sunga ko na hong kong do na hin wa si jong hi nang my introduction chu chan chu hi le tu na banin ngai nu a chi hoitin ngai nu nang min nin sei pi win lang chale na khomin hoi lai ham hoya na chen hom tinin sei pi bu kamin chu hi le ve ni ngai kip gen a hin ko kho chu khol jang village ban tu a kom no chu le zomi villa hi ki pa amin a le nan nu min na pa min nin sei pi bu ka pa min chu hi le jam phasei kip gen a hin chale kanu min chu ting nei thing kip gen a hi pa min a le aban ban in sal kin hotin tu in nunga mel hoi ta ni hon na ba na jong na kum han jong chapang cha hedinga hi in na heti ji chun tu a he nang ni to na ma sa penin vasi a hong kin ga ting na vasi in nang ma educational qualification ti di dan tin na them jin lam panga he ichan na pha ta am hoi lai muna le khan sim ham ti ho jong hi mi tam pin an he nom ding he ji chun na chang sin in sei pi bo kema hi ahele class 10 chan ge chu koima Lil Flower Higher Secondary School in Kachayan ting lesson 11 12 chu hi ala Measure Higher Secondary School Kohima in Kachayan chizote le graduation chu hi le Kangui Christian College in Kachayan ting lhon nursing course yang chu under Medical Directorate Imphal in Kachayan hi ki pau me ale abanan sal kin hotin tuin educational qualification tu lai he lekha sim gan hi ta je wen na ajong le mi he thi khanong hi ta hon ji chun mi jo si hin le khai chana sim ni ta ba ti ho jong he nom ji na le ngai nu in hoi lai muna le khana simam tu a he ti ho ni sai pi bo tu a hi Lord Star Public School khongsai venga khun kain class 11 ka hin lai chapang san ha jo chun na nang le nang hong ki phun chun na sai hai khat ga sai na mi tam ta in hoi nan sa na ba na jong fans tam ta nen nei ding hi in kum ya he tam ti ho jong chan he nom ding hi na kum yon sei pi ta wa la ka kum jo som le nga bo ka hin lai okay khang dong chan hi in na talented nei ta khan hi pi jinam ti ha la hita bang kip gen khang tha ki loi khom ke ki ti ki loi khom na neu cha yong hita pu in na len ta hen hi cha nang ma na ka kal so na ya ajong chu gamo kal so na participate gamo mai hilovin na pasan na sang pen ti ni dan tin khat jong na hung changin na tua kum som langa bep na hin lai ja second runner up na hin la hai la chun khonung ting la hin ke ho zo semi pi
nam pin kinem na hi thil len ta kanan bol do ning kinem na hi na ele vaccine zo chun kum nei sei pi lo lai le kilomin mi han jang het nom ni ta san min na chong sin sei pi wo lung sit in tu pe na he ke le kum som ni le khat 21 years ke e ale nang jong khang tha ma na hin na so le golden age nong lu tai ai le adang dang thil tam tai hong lu na sang vin ken ka do nom khat le ni ke ma personal in na aji chu miss hin la kiti ho hi just 1 in a thousand ti tan tin na aso mi tam ta so ka pang hang le so mi u si so na mu di lo khan ngi ji ke hi wang pha ke sa ma jing tu ni nang ni to ke ho ding hin na hi chun neo chapang ho na ve ding hi chun chapang ho an dunia mis la te ni a me no hoi wal jing in ipiani hona ipiti kisim hona iti kiman chao nam ti ho he nom diu he na ji chu mel hoi ding ti mi yo sin a thanu pi hi na hi ding thanom che hi e chun nang ni hi mel hoi ki te na chu khan don hi on ta ji chun ipi na ne hona ipiti na kiman chao nam te ho hin se on na chun mi tam ta enjong ki hil na ana nei the ding hi ji chun na ma sa in first runner up hi a miss Vasi nang ma in ipi na ne a he bang sia na hoi ham ipiti na kiman cha ji am na time ho ipiti manage na bon tin sai pi bo e tu lai khang dong ho ading hin na ke on su min ka la mi ho yong chun e na dong ji thoin routine yong su ka nei de pon na ai wanga chu one thing that I follow is zinka ke tho ting la khun brush ball ma sanga yong ho ka ke tho ting la khun tui ka don ji in na tui khu pha pe ne ta sa dinga na email si and ti luchang nat hoi pi hoi yong ho tiredness throughout the day hoi yong umji ta lo hin na ki active ai hin si zo ti la khun wash up ka bolin si zo ti la khun tui lum ka don ki ji in na tui so hi nge tam pen ai pretty jinta jong chu tui ha dona don ja ko na vo khu bang sia hoi he ti ong ki sei jin na ai su nang na za kha na follow hom chula ka he pu in na he jong le nang ma person nang ma ki gela chu hi chi phan tin ta na bol pa chu hi chu ana di kha ja se tu nya he na me hoi a hi ki pa pi nong le jing in ai le khatonen do be le nang ma dinga me na du pen yang nin ga sai pi wo pi me na du pen nam like in English favorite dish kejo kadu pen mong yang chu de pon na ji chu hostel la na ki sort hi zit na zon I'm not very choosy I wanga chu I'm a very traditional person so me po kadu ai he yon khunai simo go he ma mai in chon nang janai ne chu tu pe na hi na ele ban salu tin miss ngai nu second runner up here kine pium ta nang ma jong hi na mel hoi jin na dong jong hoi jin sang na sangin mi tam ta nan dei cha dile nan ngai cha ding mi hong tam thai jing ding hin ale mai chapang ho di in amo hen ipiti le ke ong he ko ngai nu ta bong hong hi thedam ti an geling tam ta om hi ji chun na am ho ding a tips na pi nom like anja miss Vasi nan sei ta na bang chun nang in jong ipi pi hi na mel hoi na hi ipi ji a ham ipi na ni a ipi ti na ki man cha time mo ipi ti manage na bola sele ipi pi ho hin na ni a ku na hi ba na mel hoi ham nin sei pi wo cái chú apha chan ka imuin apha chan ka ki thoi chule ne phalo ha con ka ki ti me ai le ki pa min na ne thi tam ta min ne thi ho la hi na du pen khan in sei pi ta ho le ne the momo ka du pen ki pa me chu hi ai le tu hin sim lai chapang na hi hon ding hi na so school zong na kai hon la hi ji chun nang nin khunung le nang hi nom hon khat la ni hom ding na like so to say your ambitions what would you want to become in life ipi no hi nom hanam nain ko hana na so miss Vasi akon hin pan kin kating nangin nain ko hi pinatu penam nin sei pi win lang and the reason pi bola chi chunatu ma nin sei pi wo ke chu
traveling ball ka thano min na ting hun adventurous ka hi zena chen I like to try new experiences so min yong amuding kadayan na je ako na so they can learn like min asay to dung zuya so the more you travel the more you learn hin na hoti na so traveling ka bol no min so kay chizit na sun kay so travel vlogger ti ho hula na YouTube mati document abol zio ho so ho kahino me ai là chỉ nên xây tạo ngal chun chỉ nên ambition là chun trên hobby hong giàu thà bay riêng hả tam ai là in a free anom ting ai là năng in ipina ball jam like apart from in a domestic works in a natil ball ai là nato numai chu nato to khan pu in na yang le pha chom sa ong ho to bang na nei ting ai là ipina ball jam la ka ngai gì cái bảo mẹ là ai là miss ngay năng là năng in nãy khoa na tụ pen hung hi nghe ta na gel pen nên sẽ bị pi ha cái vang chu air hostess cái hinomen na cái bảo mẹ air hostess này hi nom hi kin jong an jo pa na kana gel hi na haji so na hai jong ho yin so that you have that grace on your face na maya saijin ve nom men na tụ lòng số lò thì nghe tin ai là tua miss và sĩ can độ bằng chân năng nhân giống in là free time mà nôm tiếng ai pin ball gì am cái vang số kalam lam jing gì cho lại acting ho na khá thô gì phone na à chú cho hay là cái acting ho na gà thô gì ít thì hay là chun so hôn những tiếng là actress cả giống nó hình nôm mà ham cho lại các tụi dòng hình địa với na yang là thân nộm na khát này cái tính na so as a part of hobby apa itu lah jen eho Amy film industry ti tan tin na ki pa ta eho ISTV producer pa pu pau neo jong he direction a jong sangyam phana min chi hi na e chun nanga ding a platform ka jong he the hi acting na tha no ma hai la ama en jong film khat hello album khana jong ta chu introduce na bola cha ko na jong chu na talent te ho he na showcase te na mi pion ve sa te hi ki pa amena he le miss fasi kan do nom khat min anjo ting le ke chung chang hon tham te man sei na ho tin hen tu hin nom nom ga ke holim te ri tin na actor ho la he koi na ngai sang penam chule ipg Amy actor ho Amy in jong say lang sala alhang pin je as a general no ga say cái favorite actor so hi là Leonardo DiCaprio hin je Titanic hero party di tai na el ipija ma hona ngai sang so ma asle ama movie tam ta min na sala achu nangin na ve nom pe khat ni sei pi wala Titanic ko izabay kavet mga kavet simlo kare cha ako na ko like kaniya ko na kana vet hizin na sun kaday pay na tu sun ya ka ngai sang he ki pa me hay la ngai nang la miss ngai nang in jong na favorite actor ka ga ki no la kaya chu le Chinese actor hi bo den amin ga sei tu ngon Ho Ming Ho Amy min to kilo di chen na ayong le EP movie apart ala EP atho ham movie min se bi ta wala a movie chu When We Were Young ken jong kana vet di hanop tu na ki pa me ai la aban ban hon sao tin tuin Miss Vasi nanula na pa ke ka ai he nangin koi na ngai lu pe na ngai lu chom khai ve se pi ba kanula ka pa ke ka ani ni mio se inula pa ke ngai so ke na ai wa nga chu ka close zo eti a hele ka ngai zo eti a hele sun ka pa ka ngai ai mi tam ta he inu langa hin akibe in chole inu hi ke ngai lu chom da na om jin na jong le za chom ben dang na pa na ga ngai thum chom ne le na pa ne thana cho pi jong mai thei
anh cái bảo mình anh là trong cái break in làm mà sang viên Miss ngày nu đang nhìn ấy mình la họ là thì là ngày nu khát hiện xây dựng năng chú mi pi họ chú xin rằng ô ngày nu thì là hai ngày nu mẹ thì khát anh hết thì nó đình na hay là cho nó việc không thì cái cái ngày nom chui hà lệ hồi nén na sa nang na na ano me có cái ngày nom cái bảo mình ngã hoài niên hi mi tâm tạ đây là nó sang nhìn na bạn là mail trong hi cute thật jing hi so that là gospel là sao hi pathen nung sin emi society and tâm tại hình này ta bên áo giống ngay thấy số cái jin Allah ho giống ngay thấy số cái jin tu nín vang mi tâm tại cái miss second runner up no miss ngày nu ina ngày nom la chu hoài niên tàu thang ina sa nang nom na nom ti chu hi hi chila chu ngày nu a dingin mi pizo sana ne phakom mote Pakaya umte dingin ikimahaw nahi ngay lut na la azung sang pen pen zona atia hau na thu pi pen Giêsu anei te adi nang noom na no nang noom na ano me pakayo kalakwa oming nang tothon akalso ikimamon na Giêsu to khom ano sam na le mon na gam zong pakai nei te ahi ki do na ki mel ma ung ngày lo e ding le i gam ma dia dam na Giêsu na hung ting le nang no na no nang no na ano me pakayo kalakwa omin nang tothon akalso ikimamon na Giêsu to khom ano sum le phai hau na chi na thip na le lal na ho man na ding lo le hin khu pum pi sang man tam zo Giêsu na le ano nang no na no nang no na ano me pakayo kalakwa omin nang tothon akalso ikimamon na Giêsu to khom ano nang noom na no nang noom na ano me pakayo kalakwa omin nang tothon akalso ikimamon na Giêsu to khom ano nang tothon akalso ikimamon na Giêsu to khom ano miss ngày nu ina ngày nom la hoài niên tàu thang ina sa
langai ta nang nom na no meti inavet chai to kithanin aban hen ke holim na ban jom kino hitin tu in Miss Vasi KKK first runner up ama question khat do nom kan neijin tu chunga first runner up na hin la na nang ma secrets of success ti tan tin na nang ma nong lo thin na hi ipc pen ham mi pio ha the ding in nin sei pio khat vi secrets of success iti a helazun thil khat ibol te lechun lol hin na chu step by step neu cha cha hung umzi na inewa ko na iki kho kha na education ti lama ho a ko na hin na so I think imeo se chu ti chu inewa ko na thil neu cha cha neu na step by step ma na learn na ji pa nan lo thin sa ti ni hen na hay la ki pao men mi tam ta hin tu chung miss nan la ta jiwin nang ma ki ku dan ho jong an he no mai thei ji chun na nang ma preparation hi ipti umam ai lo la ipti nong ki gu nam chole na hung ki gu na he ala ding mo na ki gu nam na ki ta san ma sa na he tam ti ho jong tam ban sei pi wa na ti contest ho ai zau ting la hun them khat chu confidence nei lowa hele chun izau lo na yung point lo he ta in na hoti zen na sun kyong chu kazau ngal ngala hele katia kong ki gel ha ngal phat na chun alading mo nga chu kahong ki god hi in na ai wa nga chu them khat kyong chu ka ki he thoin na ka weakness so thoin hoti zen na sun first runners up kamu in chong chu I'm very grateful for this hi chan chunga chu ki pa ding hin na ai le miss kai nu ahong chu kin nge thing miss kai nu jong ka do no men miss ka do nom chi pyam tele nang ma nong ki gut dan hi chole hi chi ke miss contest ding hi ti hoila na za cha ko na chu ipiti ki gut nan hin na ya chole koi support na hin bola ham ni sei piu kan kong he do na chu hi ale lam ka ko na kaloi khanin WhatsApp ma an thotin na zawo in tin lai chu ke jong ka ki gu nai poi pen a chen ya lai ku ki ina screening the anti para chen ka ki goin ka hom zawo ba ai le koi ham hi chan gia na loi khanin ta san nei ta support na hin bola advertisement ho na hin thona chu koi ham amin ga sai tong na lam ka na loi chu koi min dun ki tin na loi pa min dun hi nunga ke vet sa anang le nunga ve thim ta hoi ding hi aji cha man ain vet na aloi la jong loi nu mai tam pi jong nei mai thei hin na he jong le nang chu hi chinan sei pi ki ti hi ta san na khat nei ja chu nang chu nan sei pi hin na ama kinep na bangin nang jong na mul su en le ama thua jong hi na ki pa min ai le hi cha ai na loi pa nan het sa tan koi hin support na bolam ai la in sunga ku na za da omam ai la na support om ti wa ni sei pi ta na in sunga ko na van sun iza da om pon na full support bol kai ko ten okay ai la credit hi koi pe di le chen tu ni na lo the na koi na pi den kanu kapa ka unu kamis nu na miss nu ti hi koi hung ni dan kanewa ko na na school na miss ti dan na school a jong kamis tuition jong kanala kanewa ko na okay alde pam ale a powers epd ga sai di tam who inspired you to be in this contest Miss Vasi ko in nang ma Miss Vasi ko siya handong gating esi Miss KKK contest a zauding a he ko in inspire nan bolam na tawon ni sai yo inspiration iti a helesun koi ma yong sun ese de point na nang la nang kele ke chu kahung ki gel ha stage fright ho yong kane ka weakness ho zo kane his na I wanted to face my fears like try something new I let
stage an hong din do ma sanga ti tan tin na screening na hongin screening a chun na hong kelang ta an hi zo wa chu nang ma preparation ti dan chu ina jong om da khana chu 2016 a chun ke ho ga phungmin so se so na Halloween na ke ho keep students organization in Diamond Jubilee na mangin na ala cha jong chun ke jong hi Mr. Contest as kana pan hi kana pangin edition handball akong ki ball ke jong second runner up kana mu hi na ala contest a kong din di phan hen kai ma preparation jong che in an koi ma het lovin rem ka chi ai jong ne mininu isan aji ke ading as ko first time an hi ji chun na chun ke ha ball ni la khat len pung ni tabang hi Teresa kal do ani ti chong ka chi jing in music ka tha en na hi tabang chu preparation ka kana nei yin hi zo wa chun kaloi pa boy chung jong ko chi dan ka hil sa in pol jong ka hil sa in zo le loi pa thang khan lal ki sen jong ka ne ki hil sa hi na hi chi tabang khat ki gut na pa chu nang man na nei yam na nei ya le piti lam do na ki gut nam na weakness ho chu nang man strong point hong thina dinga chuna ha sam no ko na so nong lo thina dinga chu piti na ki ham bolam practice ho piti na bolam ni sai pi wa ke so ka inwa hala na most of the time kachanga ko umzi na sun dung ten lo khon chi ten lo khon practice ka ga bol ji in na catwalk ho ten lo khon introduction ho mila epiti say da ham thu ho ti ho ka ki hil ji ai introduction ball ji dan jong hi na introduction ball ji dan hi ke hin ke yong chu kana ball da sun ka ki thim chu asun microphone hi ka vei langa ta ka tu ding ti khat yong chang ge hi na ka tu ding chiteng la sun ka sei di pa a vel ka sei jeng screening hi na le rehearsal chun ka sei la zal jeng ani khuni chun microphone tu di hi talwin stand an fit wala neu khat break ka ga anai yin na ke yong chu kan sei ala sei di chu neu khat kong ke hayin like 3 second ho ta bang chu so off in kom jo chung kan ki tha yel do kin na eta bang chen ai le ngai nu la e khat nang a team sa ni ta mai lo ai nang yong ta bang sa practice na nei kham cái dòng practice ball cái i tan ho jong hi ana kham tha jing ana khal ha jing ji na ti da bang kan ai ai le ngai nu adi ngai tu chung miss na din na hi first time ma hello ai le ya chan hai ta athum chan na ai le amasa pena chu hilai na dinam aban le ani chan na to chun hilai na dinam masa chun pineapple la ka dingin chu le second out chu chan de la ai le experience tam ta nen nei ding hin na pineapple la to chan de la chu anup na khat nen sei pi taw hala nup na sa na pen khat title wang nan la lo lai na ai in sub the proverb na sei chu try again ti khat no men na the last will be success at in tunin wa nang ma experience tam ta nen nei zo wa ko nin tu ni hin lo thin na hin nei na chu ama sa pena su lo sam na nei ya chun ke wang hi thei ta po nge tin na mo nga la chun tu nia na lo thin di pa he na mu lo ding a hin na fa in ai le miss vasi nangin nang ading a chi first time mai lo wa hele ya chan na ta first time he na first time ading in na lo thing ma jingin thank you ai le mabana he nga vasi in jong epistep la bia mabana he miss contest adang dang hoa he chi be din ti am hai lo wa hele he chai ki chai sa jing din ti tam nang ma lung ga khat nin sei pi opportunity sau ma hele sun kadin be no mena azi su beauty pageant ho he aselanga yong min agel yong umzi so but if we take it in the right way mi career sim na yong hithe ting la khun self development self improvement ho yong hithe na ting la khun imalam yo se azo phat na langa se igela hele sun na khanto na langa chu hung the hin na ting la khun I feel like beauty pageant ho hin ti nume ho hin na empowerment ap when it's empowering ting la khun it's a platform where nume ho chu freely we can talk about the issues that we're going through or
thil chi tabanga platform hi mundanga nume ho ti zu ai ki pelo hi zena helana chi opportunity so hi grab ki bol lekati hi na he cha ko na adi mongin adi anu me ho hi masang lai sun simin jong ana nei puin hin la tu lai hin nu mai ho jong mi he ma hi in pasal jong mi he min tha ka na hi na so le tu chan ge hin tu lang wang hin nu mai ho zo hi pasal sang in chi na thip na he jong le ong lo thing zo ta bin na ong chung nung zo ta bin so le na sei ma bong chen it's a very nice platform for women mi ha yang platform hoi ta hin where you can express your feelings your ideas khan ton ma cha na ding han pi jong le non che platform na man wa mi pi ho idea na pi thin u platform kan hin na ai le abanan don zom leng tu chung contest a hi ipi question na face am nang nang ki dong pen question ipi hi jaham chale ipiti na don bunam ka question chu hi a hele chi inale beauty or brain hinna chi ina to hoina hoi chi zo na ki hen de ham ki te hinna cha zu ke chun chi ina zo ka ni ki hen na ala chi na zo na ki beauty or brain and why ham khat ki ti mai the na question why are ipi tina na don bunam because beauty fades in time but knowledge it doesn't. It Never stays fades. with you forever. Kanati. Ai na. Hoi na ki tu lai hin pasal tam ta enjong nu mai he vet te na hoi na in vet lo yong omin na. Hen la hi se be se yong so he puin. Hoi na ki ti pa he inner beauty a vet te nga la wang chun a phakit nin na. Na he wangin chi na ki ti pa ai ti yong la mang lo ding kha na hi na. Hoi na ki ti wang cho he la na sai ma bong chun it fades with time. Part hong chi cha la mang che hin ai la chen mi hem khat chun pasal khat chun hoi na nu mai khat chu an thang ta nang la ong te ting la chen a dei lo de ta na ta bang khat jing chen ai la miss ngai nu aban hong cha ki den nang tu chung contest a nang man na face pen na if question chu ipi ham nang dong question chu ipi ham so la ipi na don punam Nazidi pa chun ipi quality ane ngayam atin ken pathen ding mi kati oh na ji ding chu pathin ging mi ha ai la na dei jing tin a cho na la ai ima zo si le se la sunga am zo si pathin a hai na pathin he mi ong hi ting a chun ima zo si chu pathin a ong ki chang in tin ting la in sung long nom ding hi na question hoi ta jong na chang in chale nan sa don bu jong cho hoi le jing so jo si ja jong chun lo thin khai mai thin na ai le 2017 cycle blog ku na chun lam kai ho dei tum na za chun ke ma jong beauty pageant lang hi mo po na kana chang in chale contest and ho so kana pangin na ai le chi chunga chun ga ki phat sei na Halloween muntina kut ke mangho sang cycle anu me ti yong so ana ki zain na loi ti ho ko nin jo ai le hita chu keijin beauty contestant ho kana lam kaijin ai lo le graph dio ho chu a chi di dan pi ho chu le loi pa boy chung so le ka la upau ne jong hung zao pi jin hiti chung kana hilvin ta hita banga panana la ho cho hai mil theu hi ji puin na tu chung ke a kimang chan nen lam kai hoi kui ham hin min pha no miss vasi phat hin ping ka ti Tu sunga ke ho guide mentor ai pan pi ho chu hi a hele kazol nu vasi kip gan hin amayon so miss good an la khain na ten la chun ning sa kip gan hin ten la khon thim boy kip gan hi ramen fel thel he jing win ke chu hung ding ka thia la phan ho kana nei thilo ja ko hung man do he ta na he jong le tu lai social media ha ta na a pet pe na thil so pet pe na ki mu pe pe hi jing en a tha nom le jing en thilum dan ho hong ki post dan ho ka ve na la chen ko hung lo ka ki si ma jing he ke jo ai le ki holim anaban zo mo hitin he chi ma sang cha na chun miss vasia ko na mitam ta hen an ve tinga hele nga va si hin ipila angai nom di bahat ai lo ti khat ji mi
agel mai the hi ji chana nang na ngai nom ta khat hin dei than nang a ding in anal ha hoitin mi pi hot an ngai khom hote ke tu pe na dinga na ho zat la ka nga ngai nom pen je hile Michael Lun sai na sa thang ki choi ti ho Michael Lun sai hi lijan he ta na tu chan gin ei i khu ki hello lai ha ma la na sa ana phau hi en tu chan ge na phau na jing lai jin na le hong khang do ding khang tha o he ama ta bong hi khat be hong ki se bia na dei uma hi na la sim ta ta lo la thu chang man he ta la te ho so se hi ngai nom thei so ke yan nangin jong langai ta nan ki dei than na thang ki choi ki ti la he ka het khel wa he le nam la hong le ke lo min na ale tu ni a hi nangin ipi bola hi si nam la he nan ngai nom so ma ham azi itu no dai root sakiti banga khon la na ke on so kanam hi ka ngai lu the azing na hoti zena alai on so ka ngai nom jing ai ke pam Miss Vasia dingin langai ta legend singer ti di tan ti ho Michael Luncha ama kuna thang ki choi ti la chu Miss Vasia ding an hau hitin mi pi jo chan na ve khom hote Cheng ki khona ki bul punya patuni channa lung de la tan pi nei lo wa ki phin nau ilung tu tan ki choi zo lung tu mong so ko hi tai tan ki choi em selling gam dia kim ding ta nu na lai ji thang ki choi sil selin bun tuk mo so dingin nam been welcome to home ti a ho ka to bun nam pi khan khu ding gel kho na zalin kum nei thale nam chen gal vun ki van nin I homeland view ki nen ka gal do jui han ki choi em sen gam dia ki din din ta nu na lai ji ha
welcome hi na din I chung patin wang bu hi hen hang ki choi hang ki choi em sen I gam dia ki pin din ka nu na tai chi Welcome to home, P-R-A-D-A Han Kitsoy, na lopi na dinge Han Kitsoy, na lopi na dinge Michael Lunsa kuna langai ta nam la ki pum khan ding la hitan tin thlang ki choi ti chu Miss wa sin dei tu man dei than dung jin in a vetawin abani ke holim na ban jom ki ong hitin tu in holim nai hum ban jom ki diu ta jin do num tham kha jong ka nei na lai jin na ai le ke iti ting ai le kip gen khang tha ki loi khoma ti hin khang tha ho chila jong chu kip gen ho ki loi khom na tin atum ben hum do na le hi apung phunga hi tabang ke loi khom na ki semo hi nang miswa si nang ipiti na gelam phana sam ai lawala sina sam khanin sei piu Email says apale sila mazna igel dung zai own perspective kitin na chi dung zuya zai gel la lezen apa ayong sila mayon so both sides umin na everything has its positive and negative but kay ka own opinion kay ma personal la ka opinion zai hi la pha ka se because to atulai khanga zai hi la ti westernized ihong hi che o ta dung zuya helana I roots yung ihong kondo na ho yung I family ho yung na ke gam ke hai mil gam mahita so ki sap te home chani tho na mai music ki hai mil gam ta na identity himang che go ta bang ta na che ho ta bang hi ahong uma ko na hi kingai lut na yung ahong che azi na teng la khon ti a he khalo ho ki he to lo ho dingayon so it's like a gathering family gathering type hin na se na sun pha ka se hi na kin jong ke ma opinion ne khat ga se la alang pia mi pi ho jo sin azui ding le adi eti na jong so hi di point na ke ma on opinion ti tan tin adi di lo chu let the people decide decide bol tan tin I mean ke ma ge la wang hi in sung ti chu kip gen khang tha ki loi khom ti teng le kip gen te in sunga khang tha o ti na hen na kita chu in sunga hi ki ngai lu na hung ma ki thim to na hum ti ngai le chun I society o hi ki ngai lu na sa hung hi ding khon ka gelin na ke jang chen se ka sa pu na hen la hingai mi tam ta chun ama ma on opinion tam ta nei ding hin na ke ma on opinion tam ka ase hin na ai le Miss ngai nu question khan dong ki mai tin contest chunga hi nangin nom na sa pen na contest chung hi ti chu rehearsal omin na chima sang chun screening omin aban le ani khuni hu min na he cha nang ma in hoi lai part hin nom na sa pen nam se ga se ani khoni chu nom ka sai ala ani khoni hi pi bol na sa chu mam na kai ga se pi ta ma la ya rem ho ichi ji phating le min ihung sabji ho ko so you need fans tam ta ngai sense le you want to hear some noise from the audience mi pi ho aku na cheering ke bowling ai lo le mi pi ho aku na o hunging ding pa hona de na ai la mi pi ho ko na o hunging la nang man nangai nom pen khat ga sai bitaw ipi o nang nana za man do hi ta jong le hi chi o chang hi hunging hanang le
cái thang nung chum gì to mi pi hon na hoye anti ji pha ting le ka ngai no me à phải mi pi han hỏi ye na hỏi ye anh thì tiếng Anh là chun it's a positive aphalang hin na ai mà ai til khâu na hin na ya cho na hon chu na chỉ dan jong cái sự chế hỏi chế hin na cái bảo mình hay là tụi nó bạn anh sao cái đó mình sẽ xia qua na answer cái đấy cái nên social network thì tụi lại hiện popular là những tại na like Facebook ta WhatsApp ta na Twitter tam tại na thì số aku na thì mi hiểm dấu sử dụng cái là cái bằng puin so là cái asai bên ông khát chú nung thiên sẽ khát nên miss cũng anh là hay là asai phá ông kiểu mình asai si ông kiểu mình kín na ai lo hay là ana min se khasa khana la hay dong la aki sei kín sei là sei pan ông jing na like as we say sei bang chun everything has its positive and negative cái tin na bang chun positive langa sei min negative langa sei min ai là social media dem na ho ta bang nong kinai tawe na sei phang chu tam đi ai vàng chỉ chân chung chung là chú thì sẽ làm na dem mà giống khát lên thì không định cái hiện na thì cho họ chung sang ai năng mình là lùng ghét ipi mắm thằng phát hiện sẽ bị tao na social media na cyberbullying ho yang ho lâu à hiệp ôn ai hiện na tiếng là con so how would you bear that consequences nang how would you deal with it ipiti hesitation ipiti nang mai na don buding ham I think the right thing to do adi ita bol this hi a helachun FIR bola complain de hi na ai wanga jo ho la hen ji bol de ho yang jo tabu da na ho FIR bol de nu me khanin ti chu aphalo langa mi yo sin agel yang hen na koi ma chan yong complaints yong bol ngam lo na ti chu agu a he athu yeng o hen na Kayong so to be honest, social media so after being crowned, bullying to it was there, so ama ho ko mayon sun na, but then it is on kayong so kaluhang thoin ay wanga sila na aphalam lang. Kasi dani hita bong social media ita bullying ki bol dan hoy nang jong na tu kha dan so na tu chunga hai. Vang sin ta hin na hin la ka sei ma bong chun aphala se hi khom a hi ji chun ase hin sei jong ding aphan sei jong ding aphan sei ting le ki pa ding ase hin sei ting a jong le chun itiam khat dom ding mo long han lo ding ko hin na e ji long han ting a le hin dem mo chun chu de hi ji chun ke mo ki pa ji hin na a chu a thu dan thip ding hin chu nang ma ipiti deal na bol dam hai la na mo ngai dam ai lo le ipitu chang na sei pi am ama ko mas tu social media so nang man tu chunga na face pa hai pem tele na hin demo ti ta so ai lo le itiam khana chu aphalo lang khana he na hin kai gu no chu na he chi nang ma in ipiti na don bu nam ken amo koma ka sei ju ya hele akum kuma education na dinga na chi na dinga na ingote inti sacrifice tamta bola eho za chu hele anei sa umu hilo hiya na spoon fed hilo hiya na silver spoon born with a silver spoon ki hilo hiya na so ha sata na ato ho kha over na le kasima sol le wa chu lit zone nga heti chu ti thil chabai vai sei le debate ma bo chu na chi chan ge bo chu na hin ki sim do ham te a kho ka sein na ai che jing na em che na ai hi mi tam ta ai ni ta bang ikidam to sang wang hin ki to so to zo le han ikhan to zo ding hin na mi te chu a ki to so thei win so that's ima cha hello ding khadong so sang ta na dom do thei win na ta bang ko me e ho wang chu to a bong chen hong ki sei chi hong ki dam ai lo la phalo lang khana puiding khan ki yel ke jin henge inu pa te en ha sata le kha hin sim sa ding o I hung lit ti nga hele hita bong bep so wa om ni ki ti chu inu pa sumo yo se so
man lo ki so he ta ina so hen ai le ki ho lim jong hi a chain lam hung ding he ta in miss ngai nu a ko na question khat ka de ka do nom chele ma ba na hi nu mai nei ta jevin china chung chuna chun mel hoi kha jong na he vin ke a title holder kha jong na he ta in ma ba na hi miss ku jong hom ding he in na miss ku hi like block level a jong mintin district wise a jong mintin state level a hom kidding he in na he chi hi nang ma ki gut na nei kit nam tu chunga ke a kala he ta in abana hin alin jat ma aban banin chaling ka ti ho lingel elo plan na yam na ya ki gut na nei dam nei sei piu cái kiểu đàn chun anh yêu con nào không kịp na cả cùng xóm lấy kết hồ cũng lên phát tình lệ state level là tết nó mình na chỉ phải chapang jap na ki sa na lai ti dan he na ai wangin akhu ti di pu in email thin nai ta sa thin nai le ball theina khat capacity chuna nei he ta ji chun na akhu nai sai pu 15 years a miss ku ta tan la thia le chun che record khat ki siam ni na he ke in ka sei nom wang chele tu a confidence khat na nei ya he ta bong competition len ta khat ke a miss second runner up nan la thia le chun na confidence I really appreciate it ken kapa sama ma jing na confidence he chi gap tham kanan ko ya lan jo khala na mang khadam ka ti ja he ji sang chun ban zomin lang because he chi miss could he I lo la miss contest ho he asai sia dem atam ta men he ban jun in sei ta ben he chi it's a very very good opportunity na platform hoi ta khan he where you can express your feelings and your ideas your thoughts na he chun chỉ trong chính là sinh hoạt cái gì nó nhìn hoàn toàn na thì cho nên nhìn là mẹ thằng nó hoài chứ I have a very very great hope in both of you nó nhìn hoàn chung là cái nó lên ta cái này hiện na chỉ năng căn đoạn bạn là miss và sử dụng question hay bị này thì năng PT này ghé lắm này cái gột lắm ai là năng mà position gã sẽ bị tao na cái chỗ hi ai là thai beauty pageant na kana din nom na khatsu em piti ham bucket list ti tai me na so ka to he ka complete he tai na so I want to go move on to the next till dang ka best try wishes best wishes campaign yes mo lo ding we must go on te na aban bana cha jing ding hi ke pa min ke holim na hi na sai ding hai ta jin nang ni hi mi vet zui thei ta le mi ngai sang nong hi hon ding hai ta in tunia ik holim ho jong mi tam ta na han vet ding zo ting la chen nan sei sion jong ding nan sei phon jong ding nan sei phon ho chu na ke pa pi ding nan sei se ho chu hi le amo chun chi sang in ball hoi zo hanin ti a nan til kho dan ma na ke la hon ding kan ti min na a ji chu YouTube ma hon ting hala comment section na za hom ding he ji chen na chu at thu ji dan hai na thi hon ding kan ti na no ma hi in to asai na ding in nang ni ta banga hong hinom ding nu mai chapang tam ta hom ding hi na amo zo se ko ma advice na bol nom han ma hala na like tu lai hi kham na thea lop tam ta omin za itin ki sa chawe mi ta min na hi cho zo si akona ki kang setting dan hita ata ila kai for example ke yong hi kan yaw apanin ta bong chun ima cha ke lo wang chun ni sa lang wa hi ne kha chaw hin tep lo lai ka hi tu jin chan ge hai na aloi ka pai tam ta ta bong chun ball win tin don khom tung jong le kom na a ball hanang yong le ke chu ta chu ki dal si a ke na hi ta bong chun nang ni in jong mi pi ho stale adi a hong khang lin in sapang ho hi na nang na advice no mo ma hele ti dan chu ipiti lam do na advice on dam na suggestion na pi hon ding ha miss contest lang panga hin base in bo han lang na miss contest si ase po na phat na lang in sei hon nang zo ting la ipipin adang na sei be no ma ba ban ni sei pi no na atun ama se pen miss wa si phat hin pi nya to kanau te ho ti de tan tin na hong khang lin go ho yo se ko ma
ka advice nom chu hi a hele believe in yourself zi chu lese chu nga hi it's a very competitive world mio say in the everyone will always try to pull you down and they'll tell you that you're not good enough, but don't listen to them. Always have faith in yourself, believe in yourself, and ipilampang hiyon na dabol nom na lang yo siya so hard work niyan lang na hardworking hiyon lang ting lakon tao na to kop zingin. Kipa ame so mit adi ahong khang din sa pangho ko ma advice miss vasi tutu adi nga miss first runner up KKK ai in advice ai bol piwin kipa amen aban le miss ngai nu ako ni advice khat na ngai hote nang na sei nom khat na chang ni jong advice na bol nom ma le ken advice ka bol nom chu hi le jing theu vin lang khamne theya konin ki kang seven kipa amen it's a very short and brief advice but still hoi hi na kipa amen nang niya ko na advice ngai ta ena ngai ta so la khat do hai khat se min na miss ba se khat se nang ma dinga nain ko ana who is a role model ko hi da ka role model so here hela I think I'm gonna go with Susmita Sen because she's a very independent woman and she's very empowering. Like I'm all about empowering women and so I really like her and I want to be more like her. Miss Kainu na nga dinga na role model khat din sa PO ana. Kay dinga ka role model sa hile kanu ahin. Aje chu aman nazo se jong ato ahin. Kapazon azanin ke ho jong kanewa ko na ihong vet suyu ahi so na nuwa ko na ngai lu na nuwa ko na lungsit kiti yong hi kuya ko na kimo mu the do hi na nani no hanin khana Susmita Sen it's a very good reason that you give a reason hoi ta na pe in na so le ama dinga al kanu ati jong so hoi kin reason hoi ta pe kin na ke pa amen tuni ke ku kipgen khang tha ki loi khom Miss Contest apasan na hinla Miss Vasi first runner up sutale Miss Ngainu second runner up amani to ikaw na awa tungai ta te izawin sule amani ako na lunggel za chum personal opinion ho ta za tamta nangai ta ovin tuni yo program ahin ngai jo se hichi talk so na ve ho jo se na phat mantam ta te hona su lu nuwa hichi program na ngai du zalwan hen vet ji bin ho jo se chunga ki patu ka seyin sule mabana jong I program na to so jingwa sule tunia adia talk so a jin gunai nei o Miss Vasi hin Miss Ngainu hin amani jong ita so jingwa tuni asang hai asang ju ina so do ding win mi pi ho jo sin ige tho khom na ki deijin sule social media helwa hele YouTube comments ho akuna follow lo wa thung ki seile hung ki ho hilovin ama wang pa cha na changte ho jo ina sei pi ding win tin he sana ken nei kin tuni talk so ibol o KKK kip gan khang lai ke loi khom hicha miss hin lateni ama ni chunga ki pa thui sei tol hanin tunin program ho chan hin an khum kha ta hote